ساز من عزیزان جان جان از ما گناه چی دیده ای رنجیده ای رنجیده ای عزیزان جان جان از ما گناه چی دیده ای بیا کی بریم چمن چمن جان جان تو گل بیچین من یاسومان تو گل بیچین بده با من عزیزم جان جان از ما گناه چی دیده ای. салом ба дӯстони азиз ва ба халқи тоҷикистон ки имрӯз рӯи шабака моро тамошо мекунанд. Ман Найнавоз Муллоёр, донишҷӯи коллеҷи фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи партову буйдоқ ҷалилович мебошам ва дар курси якум таҳсил менамоям ва аз худованд хоҳони онро дорам ки ба ҳамаи халқи тоҷик ва аз ҷумла ба ман ва ба халқи тоҷик тани сиҳат орзу мехоҳам ва дар корҳои эҷодиям муваффақият барор мехоҳам. Аз худо дуо дорам ки мактабро бо сари баланд хонда дипломро гирифта ба халқи ватани худ хизматгор шавам ва як сурудро дар аввали барнома барои шумо пешниҳод менамоям. مسلمانان چی سازم من دل دیوانه را کی توان زنجیر کردن شهر پروانه را کی توان زنجیر کردن شهر پروانه را. قهرمان برنامه امروزمون از اون قهرمان‌های قبلی که ما با اونها هم صحبت داریم خیلی هم فرق میکنن، چون که ما در حیرت ماندیم وقتی که ما وارد خانه شدیم خواستیم که همچون مقرری برنامه از سوال ژورنالیست آغاز می‌یابد، لیکن برادر ما موللویور نزد کامپیوتر ایستادند و در جستجوی موسیقی شدن. ما حیران موندیم، حتی یگان چیز نفهموندن و دیدیم که همون کس با گفتی دوستان مینوسوف که همون موسیقی هم موندند و خودشان به سرودخوانی پرداختن و این برنامه خیلی عجایب شفق‌آور و با استعداد خود موللویور آغاز شد. ما از استعداد نینوازیش ما کیها باز آگاه هستیم، چون که هر باری از نزد مرکز سودای اشن و یا از در اطراف چهارراه تلویزیونی سفینه گذاشتن آواز نی شما به گوش ما میرسد و گرچنده که ما سراسیمه باشیم کاری ضرور داشته باشیم، لیکن همون آواز نی شما، همون آهنگ شما دقت ما رو جلب میکرد و ما حتما گذر مینمودیم و در برابر دیگر رو گذران نزد شما می آمدم و همون در نزد شما شده کمی هم باشد از همون استعداد شما، از اون آهنگ نی که بسیار علم آور می نوازید حلاوت می بردم، گوش می کردیم. خوب می شد می گفتید که از کی باز شما همین استعداد رو در خود صیقل دادید؟ وقتی خور بودم در تلویزیون موسیقی می شد من از روی هوس شم برآمد در درون خانه رقص می کردم، با خودم شوق کودکی می گذراندم، ولی همین چیز سبب شد که باعث شد که این حال هم به من تاثیر کرده است و من از صنعتی قبول کرده خود پشیمان نیستم. در ناحیه ونج در توی معرکه ها دعوت نشدیم، ولی این صنعت رو با صنعتکاران ونج همراه یک جا به پیش می بردیم و هر توی یکی می شد من با صنعتکاران ونج در خدمت بودم. چه شما را به اون آورده رساند که شما در راه ایستاده در همون فصل‌های سرد خنکی نی نوازید؟ من وقتی خرد بودم اول کسلی طرز به من فرا میگرفت و بعد آهسته آهسته این کسل افزایش پیدا کرد و حالا هم در پی طبابت آن هستم و از خردی تا حاضر گویم از بوغم عذاب زیاد کشیدم.
мардум маро аз рӯи ҳунар дида завқманд мешаванд ва ба ман маблағи дил хоба дил худашон шударо медиҳанд, вале ман ҳеҷ гоҳ худамро бо талбандаҳоиро баробар намекунам, чунки онҳо бе ҳунар ва пули муфт ба даст меорам, пули бедарди миён, мисли ҳикояти марди судхӯр. ва ман бошам ҳунари худамро ба мардум нишон дода ва аз онҳо каме ҳам бошад ҳавасмандӣ талаб мекунам. апаҷон, шумо модари Муллоёр ҳастед. Аз чашмони Муллоёр аён аст ки шуморо беҳад дӯст медорад. шумо дар бораи истеъдоди Муллоёр чӣ гуфтаниед? Дар кӯдакӣ Муллоёр чӣ гуна буданд? Аз дигар фарзандонатон чӣ фарқ дорад? Дар зиндагӣ чӣ назар доранд? ояндаро чӣ хел мебинанд? шумо ҳамчун модар Муллоёрро тарбия кардед. аз ҳама бештар хислати Муллоёрро, истеъдоди Муллоёрро шумо медонед, қадр мекунед. Ассалому алайкум хоҳарҷон, ман модари ҳами Муллоёр ва ман аз ҳунари ин гуфтаниям ки вай аз хурдӣ шавқ доштам ба ҳами мусиқӣ. чизе ки меёфт вай менавохт, фарқ надошт, вай лаган буд, ягон тарелка буд, менавохт. ман мефаҳмидам ки ҳами шавқш да ҳами мусиқӣ ай ва оҳиста оҳиста ба ҳамин мусиқӣ дил баст ва аз сабаби оне ки бисёр бемориҳо кашидан, аз аввал имконият даст надод ки ягон мактаби мусиқӣ барам ё ки ҳами мактаби миёнарам якдо мактаб аввал бурдам ки мехай касал мешуд, чӣ мешуд, ман гирифтам ай мактаб. баъди вай хай шукри худованд мекунам боз ки бо табобат гирифтем, камтар бо ҳолаш беҳтар шуд. дар ҳамин раҳи санъат боз қадам гузошту ва ҳоло шукри худованд мегӯям ва шукри ҳамин тинҷиву амонӣ мегӯям ки ҳоло хонда истодааст. ман аз 5-6 солагӣ буд ки вақте дастам майда буд, дар ҳамин ҷо устухони зиёд монда шуда дар дасти ман калон шуда монда буд ва он оҳиста оҳиста ба пой таъсир кард ва хеле зарари ҷинсию манфӣ кашидем. рости гап аст, мо байни фарзандоям Муллоёр беҳад ҳам азоб кашидагӣ аст, ҳам марам азоб додагӣ аст. гӯям хато намекунам, чунки бисёр бемориҳо кашидан, бисёр, лекин бо вуҷуди инам бо бисёр писари дилсӯз ҳастанд ва дилкушод ҳастанд. аз ҳама муҳимаш ин ки беҳад дилкушод ҳастанд. ҳами ягон чи пазам агар мефора ки ягон кас биёяд қатиш боша, ягон сари дастархонда ягон каса пайрод кунад, қатиш ягон чӣ хӯрад. шумо ояндаатонро чӣ хел дидан мехоҳед? аз худо талаб мекунам ки аввалаш умри дароз танисият ба ман боқӣ диҳад ва талаби онро дорам ки як орзуи онро дорам ки ҳамаи азбобу анҷоми санъаткориам ба тарҳу қоидаи усули худ ташкил шавам ва ман дар оянда каме ҳам бошад маззаи ҳаёти зиндагиро чашида ва нисбати худам ҳам ба бепарасторон, бемодарон ва ба ятимон ҳам ёрӣ диҳам. برادر و یک خواهر دارم، اکای کلان دارم و یک خواهر دارم که آنها هیچ مشکلی در زندگی ندیدن و این در نصیب می آید، در قسمت به آدم می آید. ممکن از ما چی سبب بود که این خیلی دردها و عذابها گذشت نباشد. خداوند با آدم به سبب درد نمیدهد. برای صنعتکار از یک جهت امتحان صنعت کمی مشکل است، ولی اون آدم اگر خودش شوق داشته باشد و
завқ дар дилаш бошад, ҳеҷ гоҳ он душвориро мисли як имтиҳон паси сар мекунад. ҳар рӯз ман қатиш даъво мекунам, ман қатиш баъзе рӯзам мешава мо ҷангмо мешава, мегум нара охи и почуш чанд бор вай ҷарроҳӣ шудагӣ наметона хунукиёда ами рости гап мебинем ки намешава, баъд бо мегум ки хаяко таваккал бар худо, худованд худаш нигаҳбонат боша. устоди хунан дар ҷодаи санъат агар каме ҳам гирем хато накунам худам мебошам, худам меҳнат кардам, ҳама чиз бо меҳнат ба даст меояд. вақте ки най менавозӣ чихел одам асаби одам ором мешава, баъдам мега ки ман ҳамин дар шавқ дорам, монеа нашавӣ, ман мерам менавозам. пули ёфтагиша мисол ягон кас мисол агар чанд қаи айдилшон баровардагӣ битиянаш пул меёра бо ягон асбоби мусиқиша мехара. агар аз як тараф гирем 4 маротиба ҷарроҳӣ кардам, вале ин аз сабаби чӣ дарде аст ки боз ҳамон устухонҳое буда боз мисли гул ба шукуфтан оғоз афзоиш меёбанд. хурд буд ягон чира стол дам мезад, ягон лали дам мезад, чизи ёфтагиш да мегирифт менавохт. ман аз рӯи беморӣ зиёд азоб кашида ва афсӯс натавонистам ки синфи 10 ва 11 ба охир расонам ва бо аттестати синфи 11 ба консерваторияи миллии тоҷикистон ба ном талаб хоҷа саттор дохил шавам. ҳоло ҳам ман ҷавонам, нав ба 21 қадам будам. ҳоло ҳам вақт аст аз пешвои миллат мехоҳам ки як бор ба ман имконият диҳам ва ягон роҳашро пайдо карда маро ба консерваторияе ки ба бобоқул бо фармони ҳукумат кӯмак кунанд ва маро ба он ҷо дохил кунанд, то ман мисли дигар инсонҳое ки бо пешвои миллат рӯбарӯ мешавам ва ба он кас ваъдаи содиқонаву софдилона медиҳам, мехоҳам ки маро ба ягон мактаби мусиқӣ ё ки институти мусиқӣ дохил кунанд ва ман бихонам. оилати ҷи садранги зиндагӣ. ба сомонаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед.